Akiaria riria gucemanitie na atongoria kuma rurire rwa Kipsigis kuma muhuro wa gitaro kia Rift Valley aria mekumucereire gwake mucii wa Munyoro kaunti-ini ya Nyeri, mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni acokereire wiguano uria wekanireirwo ni President William Ruto na uria wari mutongoria wa kiama kia ODM Tigaire Raila Odinga, akiuga uyu niguo wari kiambiriria gia President Ruto gutirika andu aria mamuingiririe utongoria-ini. Mambo yetu na yeye ilianza kuharibika alipoanza kutafuta hii watu ya ODM. Ile alikuwa anakachifu Uhuru, akasema yeye na Uhuru walianza kukosana Uhuru aliposhikana na nani? Siri alikuwa anasema Rigathi augite kurumirira wiguano uyu riu muingi wa rurire rwa Kalenjin niguo utiganeirio na njira nene guothe bururi-ini maundu-ini megie uthii wa na mbere, riu akiuria Kenya aria angi matigakuithie rurire ruru mahitia maria mekitwo ni President Ruto na thirikari yake. Nyinyi mumeumia kama Wakenya wengine. So nimewambia hii watu ya mlima mnakemea hii wa Kalenjin, they are crying more than you are crying. At least hapa kwako mmekuja iko rami, si mmekuja na rami mzuri. Hii watu ya mlima hata kama wameumia hawajaumia kama nyinyi. Pale hakuna rami, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna maji, mashamba ndio hiyo amenyakua. Oho ni oritie muingi wa Rift Valley unyitanire na Kenya aria angi rungu rwa ngwataniro ya mung'ethaniro niguo makahota kweheria Ruto kuma wathani-ini hindi ya githurano kinene kia mwaka ukite. Yeye mwenyewe amefanya poll ya international research, ako na 19%. Wacha hii ya Infotrack, hiyo ni ya kununua tu ndio watu wasikufe roho. Ako na 19% na he cannot improve, it is getting worse every day. So mambo ya yeye kwenda nyumbani is complete. Please, sitaki mwachwe nje, mujipange na serikali mpya. Makiaria hindi ya kigomano giki aikaria ni mataririo ya matirikitwo ni thirikari. Ni maana ya kusema sisi tuko na serikali, na serikali kwanza ambao haifuati katiba. Kuna haja gani? Na sasa wanatuambia turudie sijui 2 term. Ya kufanya nini sasa? There is also a land between the multinational and the Mau Forest, which hii vigogo au mabwenyenye wanang'ang'ania waipe. Akiaria ciĩgiĩ gĩthurano kĩnini gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau kĩrĩa gĩgatabanio mũthenya wa rũciũ, Rigathi nĩ arutĩte mũkana kũrĩ President na thirikari yake ndĩkaingĩrĩre gĩthurano gĩkĩ, kwaga ũguo nĩ egwetha mũingĩ wa Mount Kenya ũgomere mĩcemanio ĩrĩa ĩrĩtagio nĩ mũtongoria wa bũrũri gĩtaro-inĩ gĩkĩ nginyagia gĩthurano kĩnene gĩgatabanio mwaka ũkĩte. Akituma polisi waumize Wakikuyu kesho, mimi nitatoa agizo kwa hii jamii to boycott all his meetings in this region until the next general election. Mĩario ya Rigathi nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Starehe Maina Kamanda ũrĩa ũrĩtie thirikari ĩtĩkĩrie mũingĩ wa Karau wĩcagũrĩre mũtongoria ũtegũthing'ĩrĩrio. Hatutaki ushawishi wa polisi. Wewe kama unataka kujipima, uache kuwe na uchaguzi wa halali, ndio ujipime uko namna gani Central. Ujipime, na unaweza kujipima kama umewacha siasa na IBC ifanye kazi yake. Rigathi nĩ athiĩte na mbere kuga rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza wĩici wa indo cia mũingĩ nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene, no wona mũng'ethanĩro woya thirikari mwaka ũkĩte nĩ magacokia indo ciothe iria ciyĩtwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.